Whaatara wama le tino uli nei fo ia fiafi. Alo mai ai le whawaponga nei o le proklame o le siapo lau tele pe on si le fiai e le tātou tino. O le a fiafi le nei, maua le awa noa e tala noa ma whaasoa ai. E le tau whaa iloa ina i e stasi wha utamali o le tino. Ia a le fionga le tapau ia a fualo ut salele. O lo avea nei ma stasi o whaia onga sinia o lo o ina ia mata upu tau tamau a inga. E le universite le papai ngala ngala. Au te lo fo si le fia le tunu. Tūlanga sa iai fo i tonu upu whai o ma lo sa mo sa avea mwhai pule mai le vaenga le tau tua peitai. O le au le au i le vaenga le tūlanga o lona talaanga wha porkiki. Au o manatu e au mai a fualo e whaatana noa i le fia while nei. Pe ona si le fia e wha alupe o le fo mai o tamau a inga o le polofesa o tamau a inga o lo si le fia e le tātou tunu. Telefo inisi o alo mawhanau o lo iai ngā ruenga tau tupe o lo tātou mālo nei teimi ma le tunu. Sa onga i lalo le mai ngā le fionga ia afualo. Whaatalo watu afualo whaatai mo le whaamano ina o lo teimi tā porkalame le nefia fi mālo soi fo manuia. Ia, whaatalo wha so alo nei tae o fo ia o ento taru mai ui ola o sta whero inga ia e momuan whaatai le tua no na alofa. Ia me o mai tupu ona ia lena tupu ona le manuia o i latu e mamatau le atu. Ia whamalo fo, talo wha sa moe i lau whaafonga ma lau sisile nei tae au. Lelei, ia, a fualo le teimile nei o te loa wa ma ale lava le tamau a inga o le langi. Ona wa fianga e pene le taua ma le telo mau mea le tupu e le ise controla sa moa e ia vaenga. Ai au o fo ina maramalo ale ngase. Ia e ave ai le fo ma i fito i tonu iai ia le ngase. Ai o manatu le nei vai tau le tūlanga e peona iai ia le tamau a inga o Samoa. Ia o tele fo i la tau ata mai ma whaalia fo i o la tau fina ngalo. Ai o manatu au mai se fina ngalo se isi i fafo ato le li o le aupor kiki. O le asau sila a fualo i le tūlanga o lo iei tamau a inga o Samoa, le temi nei e fuai numero li poti ale malo, ma le tala fo le tupi. O le asau oe sila whaalawa i tele iai. E mwhaina e whaamtalaina i se vaenga, fo ilele i a whaingo fia o na malama lama iai le tātou atanu. Ia, whaftai so alo mo le siri. Ia, o le vaenga mua e au ina malama lama i me whapeni. Ia, ia, masenga fo ia le tamau ainga tamau ainga tasi o tasi ia peta o le economics 101 ma 102 ia ke e tele ai na mata tu ila lo ia onga ia i a o maulunga po kolisi fo ia na faso solo tu ale lunga ai o lo fasili ai o le tatu sa fo o no le vai tau ele o po se lilo sa mo i la o tau sila i tala mai fafo ia a me se fai o me le tupu lana so se mea lava a ona o mea uma lava o ele whapratadia lo te me le globalization ia po le sota inga nei le langi atoa lava o le mwhai fo i ona o aso ia sa pe tau ma maho tato ia sa tele o pepa ntu susinga na fai fo i le whainga tā o nā tina el ta mau ainga. Me se ala motu i tātou Pasifika mai si ono le mamau i o ala e so ta ia mai se ala whela ua i no o loa. Ia e pei taira te mine ia ua iei le marisi angalau e ala i le tomai whapitoa le technology. Ia le lau tātou ola nei le vaitau le nei o le vaitau o le tomai le. We are now living in the age of information technology. Ua whaingo fie meo e teno whanofua e le whale ma whailau kompani e whaonga e upwhenga te whailangi o a uma e mea ua whaingo fie pa ua la tūlanga e ona o le whela waina ia mea nai o le whai ua le lei al whangasolonga o mea la e tutupu mai whafo wa tele o loa ma waunanga all the goods and services tele lava le tau te whaonga ina ia o mea o loa ma a waunanga tele na a fuo mai whafo ia
a tupu lan fa fitauli pe o le tulanga le tula I me le sai tutto wa a fi atoa I lava ia le fe fa su ia le a po le the transactions o le fa tau inga o loa le nga tolo a o nanga ia le la wo mai atato sa o la sa longa ia ele stato marsian wa o ia le economics tama ia mo o vaenga tu ngala vai de ese marsi anga se malo ena te pu le le unga pe ena te faia foi se fai unga no afia le ala fua ia o le ala wo o mai nei ia ele fai ai ye le wala e tilo ye o le temi nei so eli e sui fenga malo le loa fe lo futas ia tu la mai le o le fas mo ia fia me a tai se in sa fapito o lai wo si dia ma le 2 piliona le ia tama ainga I lalo o le HPP mo dia sa ia isi na ftuna inga o fai numera o le covid ma isi fai numera le sa ia me tau o le upmonia ia e suia ia o lai lunga le lua piliona ia pe tasi mareiva hoi po le apat ia tula imerela i o fia me ma le fast mo le le ato le limitação e sui nei la vai foi le o tula mai ia le fio foi la ulia na Manitoba wa tolu tesi ma le tasi piliona that's the latest figure le wa mai o le GDP ia wa le famila le gross domestic product ia so se tu wa ia fu o ma fa pe o le faita wa fa ile o tama ai ngore tunu fuala pe fa pe fea ona fa popo tu fatas e fu umba so umba le tau o nanga umba le ia mati na ma me o umba ona ma wa lo fa numero e ala tato ye lo no winga i fa numero ma tu sei silia male piliona tasima piliona len fa popo ia lela o lima tau sanga wale o ta matasi ia o foi numero foi fa bene ele tatau ona fa tau nga vale ia fa tu petuton Central Bank ia ma le foi numero le tato le pulanga foi o foi numero fa mo stats ona tau fa mau ni i foi numero ia fa mo mau le ngatele ia nga lu fa tasi ma le fa tu petuton no langi World Bank ma le IMF ia award i le amio tonu ia foi numero wa e me o tu fa e faita o foi ai se tu no ia ma a marcia politiki ma mai na to foi e fai ana va tu le fatto no malo si ia na te ia le wa me wa vai ku esse i fai numero le pele ia ai elo na fianga mo le fatto no ina ma le pulenga wa ole o te mawai ia me se la tanga tole le tu i le taimila la nei l'officini ia o le sa solonga le lei mai la wa o le memomua so ala tan famanat ana le malosi le fatta le na fauma e o le tasa ola tana na le tfe mai le tele to sanga isa tu la ia da no bari to le sunga ia tu le pa ia le fiamo fo le di forma isa ne ana le malosi fatana di tapengi ko kire ku ele o topio la tasa o famo mo vena lu te va isi tu nu me se o le fetu da inga fo ile de ngai wa o le va temi o le va o le iva ala 1900 de nga fa solo mai lava e mo to fo sa o ta to sa sai la lo va nga fo ile o tu no silin mo la lo tama o o le silin na mo nga te le na e a hoile tu le pam o le tau mo fai le e ave SST mai tato e le fa petani o le NDC list developing country ia o la tura na mo bla lo wa fu e fa numero le IMF ma World Bank e fu
ia e sanga lu e me se sang si o mai le sa pe ma lu a fe o lima e po lu a fe o pe ma sistemi fa pena le na a alo ia lo ia o fa pitota tu o le to o o se malo le ila lo wai ia mo do fa ma bianga ia e mo pe fa pe che ia e mo se mai lo ia lo tu lang e pe ia mo la nga tongi vo o ka ko le sa ka ko di ba ia o ka ko le ko pe se vo le pe se so nei la nga tongi a fa na o le di ba ia e fa ta ia ia to le ma hita ia le la o ka ko lo nga tonu la to ye e o mala te mine o we are now in the middle income o le develop o to no vo le wa le atia o le fai no bera la tamai le o ye o tu sola wa tolu wafe ba tupu ia tala sa mo tala le metal per capita tu sola tupu na a fa solta tu ma ngal tolu bilione le ia o lo tupu na mo mai pa fa so zanga tu tasi vai e tolu te sima bilione vai le luose lau sful fitu wafe ia ona mau lo le o le fai mo pesi su fasu di ma a fer jangat ia o lo sauna so sanga jala a fa so ala sa mau ainga te ni ia o lo tupena tonu e masani ala no ofsidi i tamau te ni aonga foi o e mau o le aso te tonu o a toa ona mau lo se lo sfulu fa afe le pe fa so ia o nana fa to a te elo ta man mai pe fa pe ala to ye le ele isola to ele isala to fa anga mo le ma ai o fa vai na le to me vo la na so se ma lo la va tu la fa te ina ia mo tino o tof sia le le manu masiana ia a mai la te le wild festival ia na o ina fa ta ma te rona na vai tu bo ma te na pe to e ma fa vo le ia ta mo te ne ia o le investe ia ro te ia wa mo va tu do mai de fa mai ide ia of wat ia of wat olano ia fam ta ta mai lo lai ia va ta mo le ia o fam ta ta lo le ia le ta la vole do penga ide ia man manama of wat tu fa ia vai le so se ma lo ia fa ta o to le mo o ta to o onga le ala ina halu te le tupe ina ia mautino o tof si famunianga de mai lo sfu fa a fere ia lua o nga luanga la una fa so fu malo loina ia mai si la una a olen tu fa ta si mo bena ia na si le ia po e mo ina o mo fa famunianga le ia na mama talo ina man malam ia o le mela tu o te tof si le tu listing a wo fa no tulo wa mata wo ye lo le ma fa wo le io e fesidi e wa mata lo tu fesidi mi se po fe la ye po sa va i po no tu ya wala wa mata vo me ma desa o public e fa tu pe un baide il tu pe na me paquet il sa ba e fesidi lo la ide fa tu o le fe fu no o wi cha o fa pena o mama tu e sa ma fo le avela no ya non fa ndau ina ina tia le me alofa la e o tu fesidi you know the inquisitive mind wa o na matala o ma fito o te me fa o fifu e marisi me o te fa mana to te to oni o to tonu me o ma to te fa no o to vai e pe la te mo to ta to ila o nga ia mai le nga nu fa samo tasia a fa tu lo to ina ma lo mo to la tu la ia e tinga na vala ia langa no fa lo o la wa we awa e le ngata e awa o no sta ia maleva ai o te awa o foi te tauna e facility o te fefe o de fai se wala foi le fa lo malto ina la to wa ya altu o lo mtu ia po ai la ai ia la wala e te facility ina ia e malmalam ia ona fa so mai ia no mari ana foi avelo fa so you know what we call metao le
o le inquisitive, mind, critical thinking. Wai le mfaitato wo numa pe ale fa pena. Le la wo vai ni lo ile social media. Le tele o tatu tanga tele o mo le vano. I mo tu ele. O le technology o le to mai fa bito le i fa salonga. Le wa ave le vano. Ia wa vai tu lo la o te tala mo to fa o sto fa uma o au le mai fia fa fonga ia o sto fa pa o rua. O mea mai tolu o tu ainga vaenga mo to fa ia na o le no wa ia o te faitau. Ona ela na o faila o Facebook ka ma meli. Ona o te fia lo alva mtanga. I want the information. Wa ma tau ni ia o. E risa nga cha o ia lai lo mai. Tamam tina o nga me nei lunga Facebook ale kini lo. So you have to be at it one or two steps. Wa leila lai pri e matua e le wala tua ia na ia te au su e tusi. Ma ano wa ia mo ia e taimi la nei e se he tapipi wa mau tu mo te no meni. O te o loa ia ipe ia inisi me fo un te fa popo la lo. E fia me ia le fa wa nei lauti. Me umalo o mo tu. O le tolu tasi ma le tasi piliona le utata fo i mai ia o se foi numero tele o se foi numero tele e matola e tupu mai ia ia mai nei tupu mai o te pera covid o le sina ia le wa matola covid le covid le la o tu lai mai nei sfa fita tele le la o a me se swa umbe uma ia meni a fa pe te o to for revise staff o le ia le forecast le no inga e tau pa uda ia le foi no ona me e tu mai ia a o ne foi la ia le foi no ia quota ia o ina ia mo o le paketti na mai le e fa le nei parlamenti e justice ma le 5 biliona ia ma tola tu cha afori o GDP o le tatu o le faitua fa o le fisili mo ala ia pe nga fatia pe fai nao wa fisili wa o le sile vai nga o te e me se ala senga i rungo le postgrad o le advanced micro ma macro ia me se e te la landa o mai ia tafa tau le tupe ina matu tata no ro le ide fatu e ko pile titi ro le lumba me sa lumba pizzo e lumba e ile ia le tonga ato ta tia ye lo ngaton mo lo ngaton io mette tas io o le auto le ngale lumba io ina mati fa mal mal re na mo wai mo me o ta lafu peto mana bia le ina le mo me budget deficit ia surpluses ia o mea wa e foli chapi pia e faia ona to jiti no le so tala overdraft ala sa si sila i le budget le na mai nei a me se va ngai na ta o le deficit ma le e fa stele deficit ia e matua fo io o mene o la ena fa tupe mai lava e to tonu wa e be no nga tupe me fa tupe fa e ta fa tu mo ia manifesto soani le a mai tatu panga ona tau fa titi ai la ile oni mea la to toi ni mea to toi mela na te le ronda e tu an malo e tau no o le mea masani sa ma e masani va fai le vai tau tu e pa o le mai tau atu te le pero o ele si si le budget le sa nei o la o ele long I think it's 41.5 million. O le longa e mai e tau fai. O le whainga masania. Ina ia fai titia le. O le mea e wanga fu e tau o le tūlanga le. Ia matua lau le tala. Wa le nau mai nei le whainga malo le wai nei le fast. Pe o le pisa tau lai te le o le tafufonga ina ia tau fiofi. Tau fiofi. Ia tongi e talafu. E le se mea leanga. Ai e tūlai mai la tau, o la ua ese tātou ma mumu, ma le tūlanga na ua isfale, o na la ua i lalo, la ua mawhaina, la e lava la mawhaina whaino ngā tupe.
e whaawaua i pea, e whaawaua i pea tina e mesa tina e te tele. Ia e peita ia, ia e se fo i lea la amatangi le sa uia, ia lea la ua i lalo nei. Ia ai e whaitete la tulanga na ua. O lesi vaenga o lawe whaua e sau no whala wa pe tasi le vaenga o lena pese mai ele fast. Tele low no whaile ta pipi ai ta lafu. Ia a lau te mana tua o le loan whai un whaile ta pipi o lua fasuo no po lua su fitu. Lena toi whai ato al malai valele matane voi e le tail PPS. O le alai peina te lei o le focus ale fast na ave ai ta lafu. Ia malale manatu fo ile ai longa e tom faina to long a le la o te o vai atu le budget le sau nei fast food tasi miliona le long le sau nei ale we sau no o me mana o mia tau na fai ai ese fai te tenga o ta tou i le vaenga fo ile wa pe te no fo inisiato mai te mai e fa se fa te tenga fo ile lo ta tou le vai mai o ta tou pa anga fa va malo o palasi mo lalo i lalo tato loans. E se me e ono fai te tata. E te lea. Awa, o tato ta ua atua i tato paanga. E o mawhai ane tato. Koko gira. Io, o mawhai. A ole me mo ia hele mawhai. A to e talo sanga tu rola. E tau te le maua ia whamanuanga ia masaina maua i lalo le tūlanga lea masania. No crimes. Ia, la fa amaja fo ina na fight. Ia, o te leo la fia ngomena. Ona ia ile, there is a systematic. Ia, whainga wha amaila ia, mesea la titiro mai. Ona, a fua isia tunu, waile na o tatou. Ele talwhea ngai ma mio tonu mele, a pe la wha pito manu ia tas. A lai wha pena uma maisi. I tau teo uma na walu ai tas. Mela na ia, se, soa, se o mele o talonga mahofau. You know, it's a tragedy. Whatever you do, I think Trump or Meletta Pumbai. Melana mena miai le mafofo psinisi. Awa if I may sangata on malo. It is psinisi o te tau atu on malo or psinisi. On malo or psinisi. Why sa fa long for a tala of fa mai o so you know le fi mai ya tu le pole. O le ele faiasan this is the biggest business. Tofila taitai. O le business te lea le ua mai te. O le minga lau sesi whaupunga le wa ta ua nei. E tau fo ina i ele mafau ina you need to be smart. I le whaingo meni o loans. Se o watua whate tainga le a fualo. O le laka piliki a Samoa le toa Samoa. Mana tua oe o tātou le peia o leila lo i le tia tū. Ai o le maua lunga i o le tūlanga sa ieli tātou laka piliki. Whinau mai loa isi, o le taun tātou me i lunga le tia wan. Au le teimi la lau te mana tua na prestene ai i a tangaloa fo ele fo ina sua. O te mana tua la ma whaatanoanga ma tangaloa. O levan whai mai le se awaenga o kaunga ko me i le tia wan. A whai mai tangaloa, le ai. Kako ai kuawa i le tia tū. Ona e iai conditions po ai inga. E tau te me i loi lunga le level le tia wan. E le mawhaina toi o maita mata alo ia ta alo mumu e Australia ta alo e ta tau. E peila iai nei vaenga fo i o whamanianga. Lena pe e play smarta i fo ina. E ka kong whangofo i. E pe e kau vai ako pe e kau a inga le whainga lea. E le wha apea a alu lalo lounga o se mea lea kau ke vi i ai. E pat e ka kaunga ka ko play smart i. Ona o crunchy e ka kaunga maua mai umu por sao lea. E wha pena, wai mantua fo e ma fua ono le meta o le debt service ratio. E o se ia le chapipi. O lae wai lalo e le o to e a whaina tātou tūlanga na lonuinga. O lae whaafoe umba ia le whaafoe ino le tamawa inga. E tusai o le vale o le e mawhaina tongi nei tālafu. Le debt service. E o e pisinisi. Ai aru fo e tarsanga i sau loan mai le wharetupe. E tilo ia le wharetupe pe o ia le marisianga. E mawhai e ona e tongi. Ona fualo le le whangasalonga o pisinisi. Le la ta ua le cash flow. Le mea le vevesi e nei. Ia, le ala watula i mai loa ua leisi tupe. Ona o leo mou mai le kuata le na umatu nei. E tolu fulu wha, toi tia tolu 5 miliona.
Laele o mawhai o nao. It's a shortfall. Pe tu o si tulanga o le tefese. Wai e tu sanga e fuanga i le... Fia le sai le paketi le sai tasi te simba le lua. Lua, I think pe mai... Nei, no. Pe mai tasi te simba le... Kesi ma tasi biliona sa pena. Ia laila e fuafuola e wa e mai lo le tu sanga o le wata le tau nao pe 4 miliona ia maua mai. O e pasia no palmene. Wa malava ia tina e o fa manuianga ma me malai. E tau fatu. E fatu. Ia fatu pe lai de tonu o le kwata. Ia fatu pe i tonu o kwata. O le whaongaina la o le loan pu le, o le short term loan le, o le overdraft. O le me masani me masani. E tupu lo nuinga, o le ua mai le, o whaongaia le upu foi le tene whaonga le amper, le ua mai le ua mantana tau le lang mori vo le po lang samsama whairilo mai fuafua le, saungi le mumulo e ua. Ia, le alawa tupu nei. Yeah, so talo le titso al overdraft. If I did have I'm a fine fight. Well, let's have it while I face a side. If I pay for it, on all finger marole to like Manotato. And more, yes, it's stato to Nunga. I talked to them now to post 5,000 wow in a sape motor lesa. Le ala pe fale tonu ina ola tu e kau ke afia umai la o lona a feinta na lo nuinga e fali o tato manatu manangona ese a tasi lo tau nunga i sao maudi sao o la tau la le tu la i mai foi pe o le fi mo panbia malana kapeneta e va tu fotu o ti fa tai foi o i le aron madito ele fa vai ele vat wa le fina ngalo ia wa pulpula lango te foi so foto ile ole na ole tona tifia o la vai vat fa mai tu le epa o bankrupted malo o ngau le malo o le se tupe do you agree ole mena le sa tau fa mtala tu overdraft e ke o lo e fai lo no nga tupe pu le a tempo pu le stupe le stupe o le pe o e te val au mai e o la te to sa to fai tau o mai ba sera nga ye pe e fasilimo ile fa nga ina la from the macroeconomics ile o te ne wa e ala na fa tanga mo a fai le tara pu le sistemi le tumbang e tauna na istula fono e fa nga mai a sina ba henga la titi o le tafata o le tupe it's just a portion o le budget e taula na tu uiton I'm sure lopo ia se tu la fono na te pena tu le pamalan ba ia ona fa nga rola ia le a tarsanga la e tarsanga na the central bank ia ma fa tupe ia a tu oti o te tonu ala foi numera le e au mai ai fa matu mai ai fa lango la matu la fa matu mai de lo tu la fono le ia au mai la e la va nga no afia i mo me yo tu pe tu lui o interest rates me ne ye ma ma tu te ia e ye fa va central bank ka ko la ia o lai fu ma wa pu le ale ia commercial ye le a lo tala ia le ia fa tavanga foi o me interest rates o tupe turuia o tupe nono ia ma tupe teu e se la le vai lau tele le al fal tupe tutonu il tau soifuanga tu se tolu percent it's about 3% o le interest rate e kam fai ka fio ia ona le ma tu foi le no o lunga sfumo tupu ia do to sawa ila o le sena vai nga o le tau to yo le na e se ni chapi do to sau le mo ila ia le foi la o fa wa un le fie mero o mai o la ina tadia se fa de tupe tu ma oti ia le no nga tupe le overdraft
ia o le e tatau ona whamaoni le malo. E tauna whamaoni le malo i te tonu o le paketi. I le sfulua masina le ia vave to tongi. Ia umma i fo pere umma fo. Wa umma na tong. E taua i o le mele. Ia ma ia whaongala, ma ia munmuta ia la, ia meo tupe tului. Nga i o Central Bank. Ona e whaitetenga. E whaitete foi e ole se o le tu whaua i e whaitupe tumaoti. E ta whisa unona tau le tupe tului. In interest, on the mafuanga, and intimate pelati de la Tasanga. We're looking at millions up. I'm a packetino. Yeah, our only land to Tonga Pete or Hotelele today. Running a famous Falonga Central Bank. Fell to Sato. A 4-4. Umarola, umma for quata, Podafian, with a 4 coupe. I fell to pay to Moti. O mele na whanongo te e na tutiro. Ia, o lau pe, let's not use the word reject. O no le mena le o whanongo te apape le tani e le. E commercial banks. Ai apape o se whai unga na, ia sala ina whai unga. Wa le lau murmuri mai nei le sioki le short le collection. I le tolsfulu whātua suli mabil. That's a lot of money. Li poti nor kota mo. Le quarter le kwa ma. Le la we are on the final quarter now. Ia wa ringa sa we fa pe li poki nga le stats le fa pe e ke le ako le spending. Ai lo le earning. Sa ole tu so la wa fa alu la ia tu pe e fa. Ai matu e le ta ia la mo la lo le budget. E ta iala umana le pati, ona wha amboe moe lo lei lea e au mai e no tanga runga tiute ma le tupe mau wado utoe ma tu SSC, le revenue ma le customs maisi. Ia ma para tonga pisi so te maro, tu moti. Le state owned enterprises. Nea la, ia ma la fonga maisi, la fonga jes. Ia, o le la wa tu la i mai nei. O le te le na fa le na le mau. Faila o talsanga ia le matanga rongo tinam te mata ia mzifo ia le vaenga le o fon fa vai. O le stupe. Wa ele ma faina talsanga ba. Pala il tupe sa. E faingo fia, it's very simple. Economics are very simple math. Neia matu fa man mai tava tini wa le titiro e fainu mera ia man malama. Ai tsaura na feeling ia rola idea. Polala sa wala fo ia fa tau ya. Peira le no fa tu there is a cap ai tsauna ia tu la fondo. O tu la fondo la na ia pe fia la fa inga tapula la fa inga o le overdraft. I misela mai mal palmene ia va pe amana bia o le ia lua ia o le interest rate ina ia tu na ia le also fa ia tu pe ia le tu lui todo ia te tongi ai uma le pirioka awa a faia o mai fo ai toi para lu ia le tupe le ama mo fia ia I fa tupe o le tati tiro milon e le ia ta la fo ia o fa business wa mo ai te tiro lo malo ia o le mea la e fa tete ia so e ia fianga tu ato le beni wa a fai ai mo fo e den fai e den fai la va ona o mo se tupe to ngen beni ia e la e fa mo o de o maua ia te maua inga lono winga o le la pe o la fa marsia lo fa tupe tutto e lo lombi tupe fo they are now because of the situation it has now forced the central bank to print. There's no option. Io ai te le io fa te tenga mantola a fa pela la mantola la fa po tupe fo le il fa tau le money supply mantola ia lo na fa no mera le fa ingo tupe le tabilo o ivo le fu mo ina ele fa a fa pero la o city tupe ia na ilo le tupe mo i ta ma ingo mo
e umai fo wa afia lava walu mai lunga tau wa unanga lava Ono le taua le ye nei le vo te le io le fai ngol te mai ngol langi a mesi voi tātou sa mo nei tūlanga ina e tā ua tāsanga le mā Lois overdraft e leilo se tupe e tāsanga loa o oi le fo mai le te mai ngā fualo o iai sau popo lenga e le taimi nei lau oe sila e fai numera ma me e tupu e sau popo lenga e ono collapse te mau a inga le tātou tunu o e sau popo lenga le asol o wiu te pole wa me ani te te vai ia so uma te mi mai fai a nga mana fua le ia fai unga ona a fua i le tele o wate la em ma fufuanga ia o fa tau to mai o tupu fa alu ai o le taimi la nei o tau wai lo le matai tu le o anisi ia te la e me se te pel fun fa vai mai sini me ele tau no fa tupu mo te le se tau fe rolo mai me se la le tupu le au mai le the collection revenue mai e sa singe foi au dispo kalambe ile ina ua mai le fa ino foi le o tau mai le committee le national security o lo tātou lo lunga le emperor alert ia o le fai lo ia na mai ona o fai atu le e le fai na le se mai na e msalo wa meni e tawana na lo ia ona longo la ia o le al malo i me fa pene e le fai fa o so mai fa pe ona e ila wa tu tiro o le tangata a wina meni tau ata mai e a fia nei le revenue collection le mera ne la o tau mai nei ia wa panic o this ia wa o lo tulanga nei mo ia e te mino tu san e sau fa salong o mate che lo mo wa mate tau le feo nta fa wa mate na mo musu io o mate na musu tanga tai o e utu ma fa alu tupe ia lo nuinga la o tupe le na tofa mai e tau na maua mai meni wale mo o le mo tau wai la le fasi sinanga le le fatu amo mumu o le lava le fo fasi sinanga le lava o le tsau no ne we popoli ia o te lo fo langona na o le langona ile te lo fai business il te mil nei fa mai le mau stasio fai business I think o le me tonto si sila il malo o kau fai sawa le spending al malo e sa o le e lua me there are two ways to create wealth e lua it's either you increase the expenditure le kene fa por business le titi por no fa mo le ile e fa na mai e ni tu fasilia o e fa titi le tu le tu fa fa te le tu mo e lua la wala na titi ro ye por fa nga mo mena o le fautuanga la ia e tau ia i la fiam foi lau de balito te bine tau se la i tu fa e ia le tani e ia te o te mine o e kokere o ia tau le vanga le tau le pum le curve le pum pasten o ka ko lo mo fa ko anu ila of course langa this is o le langi ato e le na tato o le foi a fiamis o la tola le e lunga e te rea a fa pe o le ua tau mai ua te rea pa ua o le tupere na le mwhainao o le asis whai le loa wa pe o le no wa mai sau no hoi le whiunga li palbia e pe ua sa ia ngai le whamao nula no whai business ia o ia o le tamao le tunu e sau no ia man tofo e tau no whawai ia o le tapenanga ia la o ino la fonga o le ana me la au pe fai e le sem e na sa o le tala to ino o kinga mai how can when there is no can inga le anga ngangor ko inga i langa ia o manga fonga le kau fai ko va pe ngar ko inga fonga le o mai ia o manga o me tupe fia fai inga lu nga ia dei do o mai la fonga ia kalanga how can when there is no can ia au le monia ia e tau na se sila
i le tufalo ia tina e fala le tu mau pe yo le ngaluanga la me tisi la mato kalisia ia ka ko kalisia ia vai le to fa na to in ia le la o lo yeso o le leimo ia la o sa ngale mua Arnga wenga le fai ne o le fale le o le yu fa le metutisi ma na ia lo fa longo le fa so fo fa pe o le na pasia o la ke komitu mau ia na fa le fo le kalisia ia o te mina ia o le na fo e tau fu ia le tama ai ia tu pe me se al budget wa na ngol tal fa tau le pe ia tato pe ia le asi se ngol fa ngai tanga o le malo atu ia nei wana na fingal fo lo le presidente o te ia stai vo materia ina le ia fa no ngol conference o fa tai fo ina to in se tai le la fa ni wa le wo ia vai le lo la fa so me ro wingo le mena ton si le malo o se tu la lo foi me se fa tuanga si la io o a me le tau na faia tonga malama ma te ton fo wa ai so le una ia ni o le tele io so enga o una fai ia wa mena ma te tilo ia ni fai tau i so se enga una fai le atu lu ma le atu nu ma mafua ia ona fautu lo le ma fa ia mal malama tamitia wa so tele io tam fa le o le tulu le te ia tanga lunga le misa Treasury Central Bank mai si ia tfaftai foi ia de tu o fa ngai no mato ia tanga tfata ba o le maua se tasi o tamai fa pe pele fainga luenga se si o lo ai ngai le malo ai o le taimi ai pala lu le malo mangau le malo e ngau ma pisinisi ma ai nga sa o le ma sa ole e matofo e te vai bombe le ai tango e fat tu uma people peli it's an economic term for it le domino effect ona fa le tonu se finga fa vai e tu patu te vai e tasia le pepa e pepa u polo nga tonu po fia ke vai solo fa uma kula o me la fa pena o ila tau le tu la i me le foi ia tau ia se o tau tai mat pat pa o tau tai e fua luma fua tu mai ia ona o le fiang foi pan bia ia lo mo la mano ia lo tu la i mai le o tonu to te le tu mari le tonu langa peneta e la fa tofa o tonu ai se la foi ia me se fom tanga luanga malo wa le ni se tu ai o la fa ngalunga ne ia ma se la fa business ma se wa mena o society no e le fat puina ma lo te mai o le fa vai ia ma le tute to avel malo e te pena fainga fa vai uma lava ina ia ngai oi o le tina e le tu ina yo o le ai ia lon fainga fa vai wa mai i tonu ia ni atina e ile fa to say fa foi il malo fa tau va ma business to moti te ala fia la foi o mena te vai fo te le se tu no le a me se la le fa ngai no wa de to malo si mai ia le na o si tanga i se tu no e ngatai e mo me fainga fa vai fa malo le ta o le socialism finga fa vai na de pe ia competição ba so ta uma ia ma finga fa vai la ia le ia ta tu na mai la tu de pa fa ngal market e le ta o le free market ia e fa nga uma la va finga fa vai uma la e si o uma e mau fa vai ia te mai e le ia na ma lo de ta o lo e pule ia le